Office Jong Deputy Commissioner ka Southwest Khasils District rengkat ka Mauthaw Pada Area Rilang Fishing Association nangta ka National Rural Livelihood Mission menta kasngi kalayo ban rakhe ya kasngi kerpang jong ka mei mariang ni ka World Environment Day ha penden ya siat Maukhaw roba hagani kasngi layo bentung hadu syejar teli kitan riding hagaba lai simbenta langru da Deputy Commissioner obati langwa nangta uba DG Nongse in charge District School Education Officer ki Khna School bat kiwei. Haidin kendian hagawedi bat kibenta kibakum ke Mauthaw Pada Area Rilang Fishing Asian. Nilayo bantri hakini ki posnam ki baladam. Kendiat senam nadu senam arhajasau hagaba kathong kaba nukong kaba kum ke Asian. Idan ya kaba kum nu ngin tangkai ya kami mariang jungi nadu itu kipuah. Ya kaba ngila persang ya kaban ya selok ngila persang ya kaban lum banang ya ki samla ki long kemi ki dorborsno hakaba kumno ngin penne pensa ya kami mariang jungi hakini ki jaka jungi hakaba lengpa jong kaba kum kani kaba ngijat na kawai kapor sa kawai kapor kala penlong yang iru ban penmi ya kani ka nong muna jungi ka urs ngi kulit fish sanctuary ha ka ba kala dei kawei na ki ngala banong dei tang bangin su sorong mui dei sa kum ka jingtep nilayo ro ki state award la ba ASEAN ASEAN yang suo ba kadi ka burom ya ka marfa bare ka sunju kurang ba snong jo ka Mauthaw Pada Area ka ba lengba ka jingsim kia ni lala ya ka ban pen urlong ya kani kajing yui jong kamarfa rangkat kesenjuk rombasno nadu kita kisnam te lengba kajing ya jong kisnam kipor ni don kum ka ASEAN ya kaba kumno ngin tengkai om tang ya kajing bet chimpiang jong kisaudong sokun kirut kikiar jong ka warina bat kisna jong ka handrei ngakaliang jui kum ka ASEAN ni don ru kata kecil smoke kitli kecil smoke kitram panong ba ni don kamru ban yada ya kido doa ibadon hakawa bat kisnat juga ka ASEAN juni rengkat lungba kecil tilang jong kam Mauthaw Pada Area Rilang Fishing ASEAN rengkat bat ka Mauthaw Pada Area kasunjuk kurang ba slong jong Mauthaw Pada Area ila persang ya kaba ngin yale ban penkaladur ya kan jumut berhat jong kipai ba jongi nagamta ya kabangin penlong ya kawarilang kaba don ki doum ki padang kamen ki baim bakumba borok mutangi sakhi ba kasilenter dong kawarilang hakini ki iria jongi kalong kajing itanat larang iwan hakipor ba ka karet bat kasmur
Kawiru kapenta kabang ngidon hang ni le se wat apleng jong kijing ki bopun ila ya kendu ya kajing sa thang jong kalum na kapor sa kapor ha kaba kani kalung kum kajing le thama persa ya ke kabang ngidon kajing themu na kamta ban yada ya kami maryang jungi hanrei wat lara kataru ngila banong bat nginut banong ba ka marfa rekat kesenju perang basnong kami siam lasong kripti hakaba menta ngidon kini kiding borok kini kiba ngilatung hak kipor bangi organize ya kiba kum kini ki program ka awareness program tree plantation na kapor sa kapor da ka chingete lang jong ki department na po jong ka Southwest Kasil district jong ini so kuban sibun banong baragalyang jong ka marfa hakani kaporo ngidang yai teng ya ka chingete lang bat ba mentaling ila extend ya ka fish sanctuary ro ila ada black ke extension downstream na kani ka existing bat kumju ro hakabedi bat ka jingthung ding ro in extend sadu hitai ki rana plum ki ba ngidang I bakilong salan kani ka bukum kani ka jingi kendu lang ikwa ya ka bandong bangin kendit mreu byang ba kumno ngin haban perkhat bertengkai ya kami maryang jungi kumba ka perthei borok kawei ka angnut bat baka penlong ya ka bakum kini ki program atrai tang hapo jong kari jungi reina du ka UNO mo United Nations Organization kadon ka jing angnut banwanra ya ka wanbara pat ya ka jingbit jingbiang jong ka memoriang lengba kali ka bakhoi ka ba ngiring musim kumba hakani ka sui midon hangi ban ya don bentalang bat kani keslokan ka bohong awalan our future but de hangta hakaba nagaliang jong ni we ki bedon nagani kapor bangin sim ya kani kum kawei na ki ka atiar ya ka bangin penon kam bang ka memoriang lumpa ka khando ka siap ka bangin don kan longru kalawei jongi habro kiliang banagaliang jong ka ASEAN na kapor sa kapor idon kasi angnut na kamta bangin Trey, ya kaban warra ya kecingkir cingpiang jong kami meriang. Kendiat hakabedi bat kani kesmi ke Bakerpang ya kaba ngiyok banyak kendu lang hangi kum ka World Environment Day ya kecing rakhi jong ka perthai situluk ya kani kesmi na kamta panwarra ya kecing jerngam panwarra ya kecing don jong kiding kisi ha saudong sokun jungi di nakalyang jong nga hakri kapor na syukwa ban pan kamau mensua hakapor kabangi idang kam khana ret ni juong ba ngimat ya kasnam bat ngimat ru ya kisau ayo hakasisnam henrei kabaphala kalong ba hakini kipor kisni kipamenta ngimat ya kisau ayom hakasismi na tharai mri tang mga ba sutho ya kata Rejan borok imat yakini. Boleh kali dia kumni, kajia kumni namarba. Nakaliang jungi ki kon beriu. Nim donsho kajing nyokor ya kami meriang jungi. Ngia be ya kaban lumspa, ngia be ya kaban penjot ya ka. Handrai nim donsho kajing kitli. Ni kapor, bang kajing thong din jungi hang ni kapor kadika sembol kadika kanuksa. Kanuksa ban pensmokho yangi ban play ya kejing kucing perhat dungi bangi dai ban penne ya kani kamariang nama ladang yem penne ya kani kamariang yem tipsu ya ki pateng ki ban wan tip kanja yu ya ki kini khana barit lasa kendala rangba tip yo ne am ko umbagendi hi menta ba perthai kala nang terkhong kala nang terkhong mensha ki por mensha por handai pampadan ka sarkar ka pai nyem kum jo hi nia yo ko remata la dam yo chu ko pai nia khnyum nia jinjar kapau nomor bagim na chu ban yo ya kata ka original ka ba ni de ban yo bang yo tora shata te kani ka jing thongke menta sni ai ba kan hikai yangi bangin ya pom pathar ki ding ki sen nantangin ya maham nya baham ni gitu ki breu ke ba million ban thang ni ki lum aki por terkhong nyimbet dalile lu ngi ban hikai na do na yeng na sam
ya ki khon ki bakim bantang ki lom ke wa nomor ka bantang ki lom ke wa long ba penjat mendai tangai la di penjat ya ka sinong penjat ya ka chat ka khong hi borok we di kumta nganumkan bulkin so nya sedang no ya kene ka dinya tungding menta kasni bat ibe ni yo banta nyala pendiang hane kumba si hajar tuli gidiang tinga thai la paho nomor hine nyedan na thai palat ya san pangon te na thai la paho kini gidiang to ai ba kini gidiang ke bangin thum menta kasni iba mes insa suma reki iba mes baka society jongki tin suma reki ba ke dei ban im bat hawai pada usna ngin dawan biang sajisen ngin yoi bau ni uim to increment jongi ka kadon kolong komba ngiri ya jingri mo ngiri blang ngiri si arlada kitu ki ri ki jingri jongi ki im takadon ki increment ini ada kitu ki jingri jongi ki ya pram no tengi do increment no de kom tai ba mes di dan ni ka benta ka kongsan ya par society jongi man suma re gini gidiam andang ira tu mo yatang gini gintien lai kuble hi baro ba penya yo ka jimut pakat ka ba jeleo ka ba banyak pekang banyak sutu banyak tei ya ke imlang salang kuble sia jangu jogani ka world environment day mentas ni dan batai yang ke banangkong kadai ban yada ya khandau na ke tua kabar ban yada ya khandau na ke jinglong lingki jinglong terkham bat kabalai ban yada ya khandau na ke jing rakhyang ke jing bom dan kini kena sekolah berani sebagai kan mau ya kata lada dan bakali jingkali ya pi mau agak general knowledge mau nggak saya pindah ya boleh kam celor bisa suatu ya kata ngaso tenak cibuan ya iba mes mau iba lap yang sohaya ni nado terus ni bangi wan angni bat iba wan ajumut iba yang ni bangi nya tolong kan dia tunjeng hari ka mereka cakap pi nomor ba nidon kam nomor ba kadon kan dia kawa hajan bat kumbang iba YG mana ba kan dan kadon ka sanctuary dia kumta kan dia kawa kadai ban kadai ban long bat tikana bat kadai ban long ko ba khoi orang itu dia hang hari ni ki sharing dengan kawa kini kawa jumpi kan yo ega kawa pakar kawa kuat mat kawa tikna nada daran ni dah slap ro dah telang ni dah euro kini kawa akan ini aku makan julong bagi doha bagi yo ega kawa tikna kawa kuat kin pakin rai ha kini ka jadi thong dia jungi hang ni apa South West Khasil district ni la organize habon ki jagah keleng ki jagah limba ka NRLM limba ki self help group ke limba ka soil department bati department seti sethan border kumju basin ga relum kumju te ngala ong mena ye ba ye babu Dennis e balong inspector of school DSU ong ba nyinya lek thong ding daslap makana ro mele nyinya sa slap lamar ba teng idan kam man ya imlang ba kamariang ndai bangin sulong tang kom tu ki air farm mo ki ba su im tang apa jinsap tingi di ban ya sha ba kamariang daslap makana ro di ban je di ban slap krang ba nyinya so thu ba ni kan rengkan ba kamariang nomor 2 pada kalong ban yada ya ka khandau na ka jinglong nong na jinglong desert ka jinglong lingki mo ka khandau gamdai ban long ka lingki wan sulong kramdan kono ka jingmi halot ka khandau dan kam bandan kinu jingmi jingthong halot ka khandau kharang ba ka to khandau kanum long lingki ire ke takatim ka ba ar ka ba yang ha ka still khareng desertification ban penjada ya kata desert ban penjada ya jinglong thli jong ka khandau nanta ka thim ko balai jong mentau sem kolong banlong resilient na ka jing terkhong ban yada ya khandau na ka jing terkhong onne kamno ban yada ya khandau na jing terkhong
ka khando ka bamdan ki jing thung ki bajangam ka khando ka bamdan ki dieng kamla ban bat ya ka nomor ki dieng ki penmi ya ka talang ne liur ka khando ka tengen ba kayo ya ka nre la ka to khando kam dan ya ki dieng la ni ki jing thung ki ba mi harot jang ka kam dan chu ka ha to ka khando te ka tha ka thim ka long ban ya da ya khando na ka jing long tar khong